ao ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Tsatsing lena re tswela pele ka thuto ya rona ho Mareka kgaolo ya borobong. Re ntse re tswela pele ho ithuta ka seo Mareka se buang. Mme tsatsing lena re tla nka temana ya borobong ho isa temana ya 13. Ha re bale. Itse batho ba thabeng a balaya hore ba se ba bolella motho seo ba se boneng, ha e se mohlamora motho a seng a tswile bafung, mme ba boloka polelo eo ka ho bona. Ba botsana hore ho tswa bafung ke hore nna. Ya ba mmotsa ba re, bangodi ba bolela keng hore e ka kgona Elia a tle pele? A araba re ho bona, e fela Elia o tshwanetse ho tla pele, a lokise tsohle. Mme ho ngodilwe jwang bakeng sa mora motho hore e ka kgona a utlwiswe bohloko bo boholo, mme a nyediswe? Empa ke re ho lona, Elia o se a tlile, mme ba mo entse ka hohle ka moo ba ratileng ka teng, jwalo ka ha o ngodilwe bukeng ya hae. Palo ya lentswe fella kana morena ya hlono lefatshe. Amen. Morena wa rona ya halalelang, re kena jwale lentsweng lena Modimo ho ithuta karolo ena eo mohlanka wa Mareka re behang yona. Hantle ntate, re lebeletse ho fumana thuto ho tswa ho wena hore o reng ka ditaba tsena, re tle re di lemohe jwang. Kena le rona ka Kriste Mmoloki. Amen. Momamedi, re ile ra bontshana tse etsahetseng thabeng eo Jesu le barutwa ba hae ba bararo ba neng ba le ho yona. Mohlomong o tla hopola ka moo diaparo tsa hae thabeng eo di leng tsa soufala tsa eba jwalo ka lehlwa. Hwa bonahala ho so ho hlaha moprofeta Elia, o ile ho hlaha le Moshe, mohlanka eo Modimo a ileng a mo neha molao le hore a ntshe setjhaba sa Israele lefatsheng la Egepeta. Temaneng tsena tseo re di badileng ho ya 13, e leng temana ena ya borobong ho ya temana ya 13. Re tla sheba puisano ya Jesu le barutwa ba hae ba bonahalang ba hlile ba ena le tjantjello ya ho utlwisisa ketsahalo ya thabeng ya Hermoni. Re bona morena Jesu jwale a ya le bona ka thuto e le ho tibisa kutlwisiso ya seo ya bona. A batla hore a tibise kutlwisiso ebe e tebe ho bona ya seo Modimo se etsang le ho se bontsha ka mora wa hae leng Jesu Kriste. Temana ena ya borobong ho isa temana ya 10, Jesu ba laile hore ba se bolelle motho ofe kapa ofe seo ba se boneng. Ke tseo re se fumanang temaneng ena ya borobong le temana ya 10. O ba laile hore ba se ba bolella mang kapa mang ka se ba se boneng. Jesu na ba laya hore ba kgutse ka taba eo ho fihlela nakong eo a seng a tswile bafung. Sena seo Jesu a ba bolellang sona se ile sa ba makatsa haholo, hobane ba ne ba kgodisehile ke hore Modimo ba file eo e leng Mesia. Mme Mesia o teng, ba ne ba kgodisehile tabeng ena, ba re mme Mesia o teng lefatsheng. Mosia eo o ka ho Jesu. Jwale bana ba re, na ke horeng ha ho thwe o tla shwa mme a tsohe? Mesia o tla shwa a tsohe jwang? Mesia ho bona jwalo ka Bajuda ba bang kaofela, bana ba hopola hore ke motho e mong ya matla a tla fihla tla ba lokolla ho sena hore a ka shwa, mme ke yena ya tla ba pholosa hobane a ena le matla makalo. Ba etsa jwang? Ha re ye ditemaneng ya 11 ho isa temana ya 13. Ditemaneng tsena Mareka o bontsha hore barutwa ba tswetse pele ho buisana mahareng a bona ka Jesu eo ba kgodisehile hore ka nnete ke yena Mesia.
hang ha o so ha ho bonahala e mong wa bona jwale a sa a botsa a etsa potso a re na e fela Jesu ho so hlaha e mong ka hara bona mona a belaela a re na e fela Jesu ke Mesia na eo a tshweng jwale bule hore na ha o ka ba ha thwe e ka kgona Elia a tle pele na jwale o tla tla neng Elia o tla tla neng mme ha a sotle na re se re fela re Mesia o teng ha ile mo Joshua Elia sotle na re se re fela re dumela hore Mesia o teng ba buisana ka Elia ba re ha ke re Elia re mmone ponong thabeng yane ya Hermone re mmone fela ponong thabeng ya Hermone ha re ka ra mmona ho thutlile lefatsheng ha ile lefatsheng ha so khutlele o lahla fela ponong e re leng ga mmona moo ya bane bile o tsamaya a le hona moo ke pelaelo le puisano eo barutwa ba nang le yona ha ba khutla mona jwale ha ke re shebe ka ho teba seo ka se bonang temanang ka nngwe ho temana tsena ha go tlele temaneng ya na borobong temana ya borobong hore a ba laya hore ba se ke ba bolella motho se ba se boneng ha e se mohla mora motho a seng a tswile bafung taba yona ena eo mareka e bolelang temana ena borobong temana ya Mateo yena e betse na ho kgaolo ya 17 temana borobong o re Jesu a ba laela a re pono eo le se ke la e bolella motho mora motho a eso tswe bafung ke ka mokgwa Mateo yena tabena a e beang ka teng jwale ha re shebeng hantle se phuthetsweng tabeng ena e hlahiswang ke temana ya borobong ho mareka le temana ya borobong ho Matthew 17 ere se bolelleng motho Jesu o na re ba bolella hore ba boloke taba eo e le lekunutu ka mabaka ana a latelang ya pele batho ba se ke ba utlwa ho sontso ho thwe Mesia o se a tlile ho ba ka beng ba se ba etsa letlaburu le lengata ha ka ba utlwa hore fela Mesia o teng ba tla etsa letlaburu le lengata la hore jwale ha bewe a etswe moetapele wa bona ya tla tlisa diphetoho a tlisa puso e ntjha Jesu na thibela ntho eo hore le khutse se la bua se le se boneng mona batho ba ka tloa ba ferekana e ba etsa ditaba tsa bona ka yana tshobotsi eo taba bobedi Jesu ba bolella hore taba ya hore nako ena ba efe nako ya ho tibisa maikutlo ba tibise maikutlo a bona hore a dule khubung ya taba ya pono eo ba e boneng butleng ho ya pele se ka potlakang se ka ratatang taba ena ya taba eo le boneng mane thabeng ya Hermone tibisa maikutlo ho yona ha taba eo e fela inkile motheo o matla ka hara dipelo tsa bona jwale ba ka bua ba ka phatlalatsa ho lefatshe nnete ya Modimo e seng e etsahetse lefatsheng ha ba qale pele ba nke taba ena ba dumelle hore taba ena e nke mothati wa yona ka hara dipelo tsa bona pele mme ha taba ena ba e utlwisisa hantle jwale ba ka tsamaya ba o bolella setjhaba ho jwalo moruti wa heso ho jwalo moreri wa heso ho jwalo mmoledi ho jwalo moefankgedi o ke ka bo so tloa ha o utlwile hanyenyane fela ditaba tsa thuto ya Morena Jesu o tshwanetse hore o nke thuto ya hao ya mosebetsi o leng ho yona o e utlwisise hantle tebe ka re ho wena pele o ka tswa e phatlaletsa ho batho ba bang ke sona tisa taba ya hore efankgedi lokela hore e utlwiswe
kapa e utlwisiswe ke ba fokolang pele. E re ha ba se ba utlwisisitse hantle, jwale e fetisetswe batho ba bangata. Nka boithuto ba hao bo le bohlokwa pele, mme ha o na le kutlwisiso ya ditaba tsona tse fetela ho jwale ho batho ba bang, o fetise ntho e utlwisisang ho batho ba bangata. Ha ho etsahala, ho tlabe ho phethahala mantswe a Jesu a ne a buileng, ana a bua ho Luka kgaolo ya 12:3, moo a neng a re, ka baka leo, ke re ke ho Luka kgaolo ya 12:3, ka baka leo tsohle tseo le di buileng lefifing di tla utlwahala leseding, le tseo le di nyenyeletsang tsebeng diphaposing di tla bolelwa dihlorong tsa matlo. Le taba e boletsweng ke yena Mareka kgaolong ya 4:22, moo a reng, hobane ha o letho le sephiring le sa tlo ka le hlaha pontsheng, hape ha ho letho le patilweng le sa tlo ka le tla pepeneneng. Re ne re hlalosa karolo eo a re le ske la bolella motho, ho tlo fihla nako eo le tla e bolela ha sa tsohile, jwale le tle le bolele seo le se tsebang. Ha re eng karolo e nngwe e ntseng re kile ha temaneng eo ya mo a reng, a seng a tsohile bafung, re tla hopola hore Jesu o ile a bua ka taba eo ya ho tsoha bafung mane ho Mareka kgaolo ya 8:31. Barutwa bana ba hae ba bararo bana ba tshwere maikutlo a reng Mesia eo ba mo lebeletseng ha se ya ka hlolwang. Mesia eo ba mo lebeletseng wa bona a keke a hlolwa ke mang kapa mang, empa ke a tla ka matla ho hlola. Jesu yena o na ba lemosa hore mangolo a halalelang a hlile a bolela nnete ya Mesia, ka hore Mesia e ka kgona a utlwiswe bohloko, a lahlwe, a nto bolawa. A ba lemosa hore moprofeta Isaiah o itse ka nnete o ipelesitse malwetse a rona, a re o nkile mahlomola a rona, empa rona re lekantse hore ke ya lauwang, ya otlwang ke Modimo, ya hlomediswang. Ke Isaiah kgaolo ya 53:4. Temana ena ya Isaiah, Bajuda bana ba dumela ba bangata hore ha se e ama bana ba ene sa Mesia, mme le barutwa bana ba ne ba rialo le bona ba nahana jwale hore temana ena ya Isaiah kgaolo ya 53, temana ya 4, ha ya mo e amang Jesu Mesia a tlang. Jesu hore a pholose rona batho bohle, e ka kgona ho utlwiswe bohloko, a nto tswa bafung ka tlholo e makatsang, e ka kgona a bolawe, a timetswe, e ka kgona a thakgiswe, a bapatwe lebitleng, a tswe bafung ka letsatsi la boraro, mme o tla tswa ka tlholo e makatsang. Taba ena e ntse le ngata hara rona, e ntse e sa utlwisiswe ke batho ba bangata le hona jwale. Jwale ha re feteleng temaneng ya 13, empa ke re ho lona Elia o se a tlile. Ke temana ya 13. Ha se a tlile ba mo entse ka hohle ka moo ba ratileng ka teng. Jwale ka ha ho ngodilwe ka yena bukeng, gore buka e ngotsweng ka yena, hore o na bua ka Johane Mokolobetsi a nang a tlile, o re ha se a tlile ba entse ka hohle ka moo ba ratileng ka yena. O tlile le Johane Mokolobetsi a ileng a fela a utlwiswa bohloko ka moo batho ba neng ba rata ka teng. Yena o na tlile ho tla lokisa bakeng sa Mesia jwalo ka mangolo a boletse. Ha o ka sheba ho Mareka kgaolo ya 6, temana ya 19, e reng
Herodias o na hloile Johanne ke hona, mme o na rata ho mmolaya a mpa a sitwa. Taba ena ya hore Elia o se a tlile e tiiswa ke Luka kgaolong ya 1:7 moo a reng o tla mo etella pele ka moya le ka matla a Elia, a tla busetse dipelo tsa bontate baneng ba bona le bahanyetsi bohlaleng ba ba leseding, a tla lokisetse morena setjhaba se hlekehileng hantle. Ke Luka kgaolo ya 1:7. Moruti wa heso, wena moreri, wena moevangelista le wena ya mametseng thuto ena, taba ya thabeng ya Hermone moo Jesu a ileng a fetoha ka tsela e makatsang, hwa ba ha hlaha Elia, hwa ba se bile o hlaha le yena Moshe. Ke taba e kgolo eo barutiwa puisanong ya bona le Jesu e sibollang letlotlo le leholo bakeng sa rona. Taba yana eno e ba buang eo, taba eno, the content ya taba tseno tse ba buang ka tsona ka moo e bohlokwa, e tshwere lehlotlo le leholo bakeng sa rona bohle, le hore lefatshe le tle le bolokehe ke ho dumela ho Jesu Kriste, mora wa Modimo ya nnotshi. Mme bohle ba dumelang ba tle ba etswe bana ba Modimo. Ka nnete ke a leboha ngwaneso, thuto ya rona ka jebelana ke kopa e tle felle hakana, mme morena a tla e hlonofatse dipelong tsa rona ka lebaka la Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Ke kopa re etse thapelo. Ntate, re a leboha ka lentswe lena la hao, ke le bone ho rona. Thuto ena e re etsa hore re itukise hore ka Jesu re fumane letlotlo la nnete leo le bontshitsweng thabeng ya Hermone, eo morena Modimo a rona ba re utlwang ba ntse ba bua ka hore na taba ena e bolela eng. Hlonofatsa mohimo a leng teng. Re kopa tsena ntate ka Jesu Kriste morena le mophodisi wa rona. Amen. Kgotso e be le wena mohi. Hopola re itse mothating wa bobedi, re ntse re le mothating wa bobedi moo jwale Jesu a tibisang thuto ya hae ho barutwa ba hae, e le ha ntshetsa pele mosebetsi wa hae lefatsheng, ho batho ba tlo ntshetsa pele mosebetsi wa hae lefatsheng ha yena a sa nyelohile. Mme re ka re yena ke tsela ya sefapano, re ho ya ka marena. Re leboha. Kgotso e be le wena. Kgotso.